Ikaze kuri mwese muba mwahisemo kubana natwe ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho ni tariki ya 14 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Reka nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose kuri mwese muba mwahisemo kubana natwe. Niba wifuza kujya ubona inkuru zacu ukazibona mu ba mbere ukazibonera ku gihe, jya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera, hanyuma ujye uba uwa mbere mu kuba wakurikirana amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika, namwe mwese tubahaye ikaze. Tujye kurebera hamwe rero amakuru avuga ko Israel yamaze rero kubona umuti ndetse yiteguye no gutanga umuti mu minsi ya vuba urebana rero n'icyorezo cya coronavirus. Akaba ari icyorezo kimaze guhangayikisha isi ku birebana rero naho iki cyorezo kimaze kugera ndetse nabo kimaze guhitana, nk'uko amakuru ava muri Israel akomeza kugenda abigaruka. Abaganga rero bakaba barimo barakora ibishoboka byose, ariko rero ikigaragara kandi cyamaze kwemezwa nuko rero uwo muti ndetse n'uru rukingo rw'iki cyorezo cya coronavirus gitegerejwe kuba cyatangwa, ariko rero uyu muti ukaba urimo urakorwaho kandi bakemeza neza ko wamaze kuboneka. Abahanga mu by'ubuvuzi mu gihugu cya Israel bategerejwe rero gutangaza mu minsi ya vuba rero umuti wa coronavirus COVID-19. Uyu muti rero bakaba bamaze kwemeza ko barimo kuwukoraho. Ikigo cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ibinyabuzima cyateye rero intambwe igaragara mu gusobanukirwa virusi kandi kiri hafi gutangaza ndetse no gusohora urukingo rero, nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru Haaretz avuga ko rero uyu muti ndetse n'uru rukingo abahanga mu by'ubuzima rero ndetse n'abaganga bakomeye muri Israel barimo barawukoraho kandi bamaze kwemeza neza ko ari umuti uzavura iki icyorezo. Amakuru avuga ko rero abahanga bo muri iki kigo banongereye ubushobozi bwo gusuzuma virusi ndetse kongerera abasirikare barinda umubiri abamaze kwandura. Urukingo rero rwa coronavirus nirumara gutangazwa ruzabanza ariko rero gusuzumwa inshuro zitandukanye kugira ngo rero hizerwe ko rushobora gukoreshwa. Ikigo cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ibinyabuzima n'ikigo kizwi cyane ku isi cy'ubushakashatsi n'iterambere gishingiye ku bashakashatsi n'abahanga babimenyereye bafite rero ubumenyi n'ibikorwa remezo byiza. Ubu ngubu rero hari abahanga barenga 50 b'inararibonye bakorera muri iki kigo ku bushakashatsi no guteza imbere imiti ivura virusi. Ikigo rero kikaba cyahawe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu inshingano zo gukora umuti wa coronavirus ku itariki ya 1 Gashyantare muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ko rero mu kwezi kwa kabiri aribwo bahawe inshingano zo gutangira gukora kuri uyu muti. Muri iki gihugu rero hakaba hamaze kumvikana abantu 100 bafashwe na coronavirus. Benshi rero bakaba bari baturutse hanze y'igihugu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Israel ikaba yarafashe icyemezo cyo gushyira mu kato abantu bose baturutse hanze mu gihe rero cy'ibyumweru bigera kuri 2. Abantu baturuka mu gihugu ndetse no mu bihugu byo mu Burayi nk'Ubufaransa, Ubudage, Espagne, Autriche ndetse n'Uburusiya ndetse n'Ubusuwisi bo rero ntibemerewe kugera muri Israel keretse mu gihe bagaragaza ko rero bafite abantu bazishyirira mu kato muri icyo gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2. Hanyuma rero kuva coronavirus yagaragara bwa mbere mu ntara ya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa mu Kuboza umwaka ushize, abahanga bakomeje gushakisha umuti n'urukingo, ariko rero ntacyo bari bakagezeho mu gihe iyi virusi imaze guhitana abasaga 6,000 birenga, mu gihe rero imaze gufata abagera ku 145. Iki cyorezo kandi kimaze gusakara hirya no hino ndetse rero no ku mugabane wa Afurika, nkaho rero kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 13 Werurwe ibihugu nka Kenya, hakaza rero Sudani na Guinea byemeje bwa mbere ko bifite abarwayi ba coronavirus. Kuri ubu ngubu rero imaze kugera mu bihugu 18 ku mugabane wa Afurika, mu bihugu 54. Ibindi bihugu bya Afurika bimaze kugera mu twavuga nka Maroc, twavuga Tunisia, Misiri, Algeria, Togo, Cameroon, Burkina Faso, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaza Nigeria, Cote d'Ivoire, Gabon ndetse na Ghana. Bimwe mu bihugu byose bikomeye hano ku mugabane wa Afurika biragaragara ko rero byamaze kugerwamo n'iyi ndwara, cyane cyane bimwe mu bihugu bigendwamo n'abantu benshi baturutse ku migabane igiye itandukanye igize isi, cyane cyane rero abaturuka ku mugabane w'i Burayi, Amerika, muri Aziya ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Akaba rero ari hamwe mu hatangiye kugaragara abarwayi ba mbere. Mu gihugu cy'Ubushinwa hakaba hari agahenze nyuma rero yaba ari bamaze kuvurwa ndetse n'itsinda ry'abaganga benshi mu gihugu cy'Ubushinwa bakaba barerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani kugira ngo bajye gufasha abagaragaweho rero n'iki cyorezo, dore ko Ubutaliyani buza ku mwanya wa kabiri nyuma y'Ubushinwa
bafite abantu benshi bamaze kwandura ndetse harimo n'abamaze kwitaba Imana, dore ko rero ibikorwa byinshi byamaze guhagarika muri kiriya gihugu cy'Ubutaliyani, yaba ibikorwa birebana n'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Hakaba rero haramaze guhagarara ibyo bikorwa byose kugira ngo rero habanze hapimwe ndetse rero harabanze hanitabweho ku birebana n'iki cyorezo ndetse hanarindwe n'abatarandura iki icyorezo. Nyuma ya Kenya rero na Ghana bikaba rero byaherukaga kwiyongera ku bindi bihugu byagaragayemo coronavirus ku mugabane wa Afurika. Kuri wa gatanu ubwo ni ku munsi w'ejo mu gihugu cya Ethiopia rero bemeje ko umurwayi wa mbere yagaragaye muri iki gihugu. Minisitiri w'ubuzima mu gihugu cya Ethiopia witwa Lia Kebede akaba rero yatangaje ko umugabo w'umuyapani uherutse kuza muri Ethiopia aturutse mu gihugu cya Burkina Faso mu cyumweru gishize ari we rero yagaragaweho coronavirus ubwo bamusuzumaga. Minisitiri rero Kebede yagize ati tunemeze ko rero uyu mugabo w'imyaka 48 w'umuyapani twamusanzemo coronavirus. Uyu niwe rero wa mbere ugaragaye muri iki gihugu. Yakomeje avuga ko uyu mugabo wagaragaweho rero coronavirus yageze muri Ethiopia mu cyumweru gishize aturutse muri Burkina Faso, gusa rero ubu ngubu amerewe neza kuko ari kwitabwaho n'abaganga. Nyuma rero yo kwaduka kwa coronavirus mu mujyi wa Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa, iyi virusi rero imaze kumenyerwa nka COVID-19 ikaba rero imaze kugera mu bihugu 123, kuvuga ko rero imaze kugera mu bihugu rero ndetse n'uduce 123. Ethiopia rero ni igihugu kigendwa cyane kandi cinjiza amafaranga menshi mu bukerarugendo, aho rero ubutanga imirimo isaga miliyoni 2 rero mu gihugu hose kandi bugafasha ubukungu bw'igihugu kwinjiza agera kuri miliyari 7 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bukaba rero bwariyongereyeho miliyari 2 y'amadolari ya Amerika mu mwaka w'2017. Urubuga rero World Meta rugaragaza ko cyangwa se rugaragaza ko ku isi umubare w'abakekwa coronavirus ari 146, abantu rero 682 ikaba imaze guhitana 5,000 bisaga 436, naho rero abagera ku 72,536 bakaba bamaze gukira iki cyorezo. Urumva ko rero ari ingamba zikomeye ndetse rero ari n'ibintu bikomeye ku birebana no kuba bashakira iki cyorezo umuti urambye kugira ngo rero abamaze kwandura bakomeze kuba bagubwa neza ndetse babashe no kuba bakira. Mu Rwanda hashyizweho ingamba zikomeye cyane ndetse Rwanda ikaba imaze guhagarika ingendo zabo zajyaga mu bihugu bibiri. Ubu ngubu rero bakaba bamaze guhagarika ingendo zajyaga mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse rero hakiyongeraho ingendo zajyaga muri Israel, akaba ari hamwe mu ho Rwanda yahagaritse ingendo mu rwego rwo kwirinda ndetse no gukomeza gukumira iki cyorezo cya coronavirus. Nubwo rero mu Rwanda itarahagera harimo harafatwa ingamba zikomeye cyane ndetse rero harimo harashyirwaho ahantu rero hazavurirwa abantu mu gihe hazaba hagaragaweho rero umuntu ushobora kuba afite iyi virusi. Gusa ni virusi ikwirakwira mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye kandi mu buryo bunyuranye ndetse bunatandukanye, bishoboka ko rero n'inaha ishobora kuzahagera mu gihe ariko kandi haba hakomeje kwirindwa ndetse no gukaza ingamba zo kurinda iyi virusi kugira ngo itaba rero yagera mu bene igihugu b'igihugu cy'u Rwanda. Biragaragara ko rero nta kabuza iyi virusi ishobora kuzahagera kuko naho twakekaga ko rero hakomeye hamaze gufatwa n'iyi virusi, kandi bikagaragaza ko rero ari virusi irimo irahitana abatari bake. Reka rero twizere neza ko hagomba gukomeza gukorwa byinshi bitandukanye kugira ngo rero iyi virusi ikomeze kurindwa ndetse rero inarindwe mu bihugu bitandukanye aho itaragera, ariko ikindi kandi rero naho yamaze kugera bakomeze kubafasha kugira ngo rero bakomeze kwitabwaho, banabahe ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo rero bakomeze kumererwa neza kuko ni virusi mbi cyane kandi ishobora kuba yakwangiza ndetse rero ikanica abatari bake kuko ari virusi ihangayikishije isi, igahangayikisha rero ibihugu bigiye bitandukanye. Amakuru kandi yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko bishoboka ko Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ashobora kuba ari umwe mu barwaye iyo virusi cyangwa se mu bafashwe n'iyo virusi. Nyuma rero yo gusangira n'abayobozi batandukanye, umuyobozi basangiye rero akaba ari umwe mu baje gupimwa bikaza kugaragara ko afite iyo virusi. Ngira ngo rero cyaba ari ikintu gikomeye cyane iramutse yatatse perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba rero ari ikintu gikomeye cyane mu mateka, byaba rero ari virusi ifite ubukana bukomeye kandi ikomeje kugenda yibasira abantu bose rero bagiye batandukanye. Kwirinda coronavirus ni ugukaraba neza, ugakaraba neza rwose, ukirinda kuba wakwirakwiza amatembabuzi yawe cyane cyane ku birebana n'umuntu wayanduye. Hanyuma rero iyo ufite iyo virusi
gushyirwa mu kato kugira ngo rero utanduza abandi. Gusa batarayandura mugakaraba neza amazi meza ndetse mukisukura ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi mukirinda kuba mwasuhuzanya, abasoma nabyo n'ibindi ndetse rero no guhoberana ni kimwe mu bindi nabyo bishobora kuba byakwanduza iyo virusi. Ashobora rero kuba wakwirinda guha umuntu ibiganza byawe mu rwego rwo kwirinda iyo virusi ndetse no gukomeza kuyikumira. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Urukingo n'umuti nibimara kugera hanze, abarwayi bose bagomba kuvurwa bagakira, hanyuma rero n'abatarandura kandi namwe mugakomeza kwirinda. Umunsi mwiza kuri mwese.